abanyarwanda inshuti zanjye bavuga ikinyarwanda nabashimiye rwose. Nari ndi mu buzima hano muri Amerika niho nahuye n'icyorezo cya covid. Ubu nari maze amezi 2 urebye mu bitaro, hanyuma abo twasinaga bagiye kubona babona ndabuze. Nibyo nari mpugiyemo, nakeza aho njya muri koma, sinamenya aho ndi. Ubu rero ndi mu bitaro bari kumfasha kuko ijya ikakwica ibintu byose, n'ingingo zigapfa. Buri kwiga kugenda nk'umwana. Abashima rero abantu mwese mwagiye mumfasha munsabira, ubwo mu gihe cy'akanya gatoya muzongera mumbone. Nabashimiye cyane. Twemeze dusabira kandi duhe iteka twiteguye. Mwari muzi yuko abantu bangana kuriya bazapfa mu 2020 kandi ntabwo ugiye no kurangira. Uvuyemo rero ukabenshi mu 2021 Imana igufiteho umugambi. Tuzabita igihe kuko ati n'itamije cyose Imana yaguhamagara wagenda bikwiye iki bakwiye iki. Mwese rero ndabashimiye abagiye musore. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'incamugongo. Padiri Obak de Rugirangoga, umupadiri wamenyekanye mu isanamitima kubera abantu benshi yagiye afasha bagakira indwara zabo, yashizemo umwuka. Iri ni itangazo ryo kumubika ryasohowe na Diocese Catholique de Cyangugu. Riragira riti: umutwe ni itangazo ryo kubika nyiricyubahiro Musenyeri Celestin Hakizimana, umushumba wa Diocese Gatolika ya Gikongoro, akaba n'umuyobozi wa Diocese ya Cyangugu, hamwe n'umuryango wa Padiri Obak de Rugirangoga. Bababajwe no kumenyesha nyiricyubahiro Cardinal, abepiskopi, abapadiri, abihayimana, abakristo ba Diocese ya Cyangugu, inshuti n'abavandimwe ko Padiri Obak de Rugirangoga wari umaze iminsi arwariye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitabye Imana. Yitabye Imana mu kirego kuri wa 5 tariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere 2021 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibijyanye n'imihango yo kumushyingura tuzabibamenyesha muri indi tangazo. Imana imuhiruko idashira kandi imwiyereke iteka. Bikorewe i Cyangugu kuwa 8 Mutarama 2021. Ziso Media twifatanyije natwe n'umuryango wa Padiri Obak de Rugirangoga ndetse n'abakristo bakatolika bose muri ibihe bitoroshye barimo. Ziso Media, iyo bavuze Padiri Obak de Rugirangoga ni muntu ki ku Banyarwanda, ku Barundi, yabari muntu ki? Ziso Media kadutangire. Padiri Obak de Rugirangoga ni umuntu uruzwi mu gusengera abarwayi, iby'isanamitima, ubumwe n'ubwiyunge. Padiri Obak yabonye izo muri Gashyantare 1995. Yavukiye mu hahoze ari segiteri ya Rwabidege muri paruwasi ya Mwezi, komine ya Karengera, prefectura ya Cyangugu. Yagizwe umupadiri mu 1944 ubwo yari afite imyaka 29 y'amavuko. Uyu muvugabutumwa yari afite impano yo gusengera abarwayi bagakira, ndetse yateguraga ibiterane bigari bihuza abantu benshi, bamwe bagatanga ubuhamya ko bari bafite indwara zananiranye ariko bakava bazikize. Uyu Padiri Obak ingabire yari afite yo gukiza abarwayi yatangiye kwibona mu mwaka w'1947 ubwo agiye gasengera abantu. Nyuma y'iminsi bagatanga ubuhamya uko bakize. Muri 1991 nibwo yatangiye gukora amashusho nk'ureba filime, akereka uburwayi, akanavuga ko Imana ibukishije. Padiri Obak de Rugirangoga yamenyekanye cyane kubera ibikorwa by'isanamitima n'ibindi byiganjemo gusengera abarwayi bagakira, kandi yari amaze imyaka irenga 32 yarihaye Imana. Mu mwaka wa 2015 Padiri Obak yagizwe umurinzi w'igihango kubera uruhare yagize mu gutangiza gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge muri paruwasi ya Mushaka. Ikaba yarabyaye imbuto nyinshi mu baturage ndetse n'indenga imbibi bigera no mu zindi. Padiri Obak de Rugirangoga naruhukire mu mahoro. Uyu Obak yitabye Imana aho yararwariye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inkuru y'urupfu rwa Obak yamenyekanye mu gitondo cyo kuri wa 5 tariki ya 8 Mutarama
2021 Hobart yaguye mu bitaro bya kaminuza ya Utah Hospital mu mujyi wa Salt Lake. Musenyeri wa Diyosezi ya Gikongo Hakizimana Celestin niwe wemereye abanyamakuru bose ko urupfu rwa Padiri Hobart Rugirangoga ari ukuri. Yitabye Imana mu masaha ya saa 5 z'ijoro mu masaha yo muri Amerika. Uyu musenyeri wa Diyosezi ya Gikongo Hakizimana Celestin yavuze ko Padiri Hobart yavuye mu Rwanda muri Mutarama 2020 ubwo yaragiye muri Amerika mu bikorwa byo gusengera abantu uko asanzwe abikora. Gusa yari afite gahunda yo kugaruka i Kigali muri Mata uwo mwaka. Ubwo ni umwaka 2020 aho icyorezo cya COVID-19 ariyo cyatumye urugendo rwe rutaza kuba kuko ingendo z'indege zari zahagaritswe. COVID-19 itangiye kugenza make ubwo yashaka kugaruka abarayirwaye ayimarira igihe kinini cyane kuko yabanje kumubuza guhumeka ikiri munsi y'indwara y'ibihaha. Uyu munsi ikishe Padiri Hobart yari indwara y'ibihaha. Icyo bisobanuye Padiri Hobart ntabwo yishwe na coronavirus ahubwo yishwe n'indwara y'ibihaha. Misa ya nyuma yasomye yahiswe ku itariki 7 Mutarama 2021. Padiri Hobart yasomye misa mu bitaro yararwariyemo ikaba nayo ya mbere yarasomye nyuma yo gukira coronavirus. Ati ejo yari yasomye misa ya mbere kuva yarwara nibwo yasomye misa rwose mu bitaro afatije umudiyakoni wa omoniye w'ibitaro. Batubwiye bati yasomye misa yishimye arimo koroherwa. Abari hafi ye bahamagaye muri umuna wa Hobart yitwa Everier bamubwira ko umukuru warembye. Hashize isaha imwe bahita bamubwira ko yitabye Imana. Mu mwaka 2020 nibwo binyuze ku rukuta rwe rwa Facebook Hobart yatangaje ko yanduye icyorezo cya coronavirus ndetse mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo yagaragaye afite kuzura umugozi umufasha guhumeka. Mbere yo kugira muri ibyo bitaro hari inshuti ye yitwa Cathy Long yari yamusuye mbere ubwo yarwaye mu bitaro bya St John's Health muri Jackson. Yavugaga ko nubwo Padiri Rugirangoga ibipimo byagaragazaga ko atakirwaye coronavirus ariko iyi ndwara yamusigiye ubundi burwayi bwamuzahaje. Long kandi yaravuga ko uburwayi bwa Padiri Hobart yari afite harimo kuvura kw'amaraso ndetse mu bihaha bye harimo amazi ndetse n'udukoko byose byatewe na coronavirus cyangwa se COVID-19. Zisomedia dukomeje kwihanganisha abari bamuzi abamukundaga abakoreye ibitangaza ndetse na buri umwe wese umunyarwanda muri rusange wese wakundaga Padiri Hobart Rugirangoga nakomeze kwihangana.